Hello, hai lam sagani blogo. Tabuke noko tongunyo mamu songoi zamani. Dini hingke sendai mu songnai no nai tongdi an blog no sekrai. Sendai ro wai sushi jana nango. Baksa ke sai mi atongo. Jom mu jago khasi rogo buslai rogo. Anki belai no thok jago. Gemono tabang thogri songnai ge wati jara bolbo kre hanyo kosto ke mami songma tongo. Ko wati bo wai tongo kisa ke tabang mono thogri kha thogban pore ke sendai renai. Sendai ro yang koli tongo. Kolman pore ko muni paikha final ar muni paikha. Dini ge bolongo thangmani do ama bai. Thangmase tama mikumu jani kotama kubong mani paikha. Mikumu sati hino ge kotama bagai jana sikili jagai jonglo hebana ang songoi rekhata serei ke thoka ang mosai nekha ge awanguri asomjak ge babun sugui diman sugui ge ang tang khubga pata holre waisno ko sap khlai seri sai nekha ta sombai ge thokmani kisa sase ge kosto khlaike ge bebong manu huma hai yak srang ge khuk srang hne hinjago ge ang bo tini ke amti kheno sai nekha ge phunga ye maisa na hne asukmase o punrok bai maisa khremanya hanai ko ganao ge baksake o punrok na tam hai ke ton sinai kam tinyo mani bere boton meya pura hanyo nogo habai mai rok phun chana di phun saglani amtei ligilagai gabon bagi nogo khoroksa ma tongo asike paile ya taigo nogo malmata tong ge borok nogo tongna nanguta ge tabu ge bajro thangai tongo bengo samnangai thangai tongmani ge lama o satung tungmani sati bukrei ge ba bye bye and bala sujara tei nang sinai thank you